In kar boste zdaj uzrli, je ritmičen ples med starimi zidovi in novimi sanjami. Mojstra plesnih odrov in po novem tudi kmečkih gričev sta svoji kmetiji vdihnila avstralsko-štajerski srčni utrip. V hišo sta vtkala obilo recikliranih detajlov in les iz domačega gozda. Njuno domačijo pa zaokroža vrt, ki diha z naravo. Dobrodošli v oddaji Domačija pleše. Smo v Zgornji Kungoti na obsežnem in res očarljivem posestvu. In kar težko je verjeti, da sta glavna gospodarja tukaj, glavna kmetovalca, tudi dva vrhunska profesionalna plesalca. Gordana in Trent, živijo? Zdravo. Prvo vprašanje, vajeni smo vaju s plesnih odrov in seveda nas zanima, kako sta potem pristala tukajle v kmečkem okolju na vajni čudoviti, lepi in pristni kmetiji. Je to dobro vprašanje, ne? Da Avstralec pristal tukaj zraven Štajerke. Ja, v bistvu kmetija je v lasti mojega očeta bila in predtem dedka. In oče je prodal in sva jo midva potem odkupila, ker sva želela narediti farm retreat, taki kmečki oddih. In ja, in pred 2 letoma se je to tudi zgodilo, sva začela obnavljati in zdaj tukaj delava in sva tudi, jaz sem kmetovalka, profesionalna, poklicna, bom rekla. Wow. Sem morala narediti izpit, tudi traktorski, sadjarski. Trend je pa tudi. Kako lepo. Nimam izpit, samo vozi traktorje. Trend, torej razumete slovensko? Ja, razumem, ja. A veste, da Zgornja Kungota ima pri Slovencih en tak specifičen pomen, ko hočeš reči, da si pa res šel nekam daleč, ne? Tako da me zanima, kakšno srečnež ste bili, da ste iz Avstralije našli v Zgornjo Kungoto? Ja, sem srečno. Avstralci so dobro znajdli zlata. Tak da... Ste iznajdljiv narod. Ja. Kako ste našli pot sem? Povejte še vašo zgodbo iz Avstralije, predvsem pa kako se počutite na Štajerskem? 22 let nazaj smo plesali skupaj z not v en show Burn the Floor in smo turneja celi svet in potem za Božič 2007 sem prišel tu za moja ljubica in sem rekel, ok, jaz bom tu. In samo vsaki let smo prišli nazaj in tu bil ko doma. Zadnji 5 let smo dosti čas tukaj. Kako vidva zdaj kombinirate svoje življenje? Koliko ste na plesnih odrih kot profesionalna plesalca in koliko ste tukaj, kmetovalca? Ja, trenutno smo 24 ur kmetovalca, ne? Skoraj, ne? Skoraj. Drugače, še vedno trenirava resno, ne? To je profesionalni poklic, koreografirava različne plesne šove, ampak veliko smo pa tukaj na kmetiji trenutno, ker je tudi dosti dela, ne? Po intenzivnih plesno-koreografskih projektih se Gordana in Trent z veseljem vračata na svojo kmetijo. Delo z zemljo in opravila v hiši, kjer so vsaka vrata drugačna in vsaka podrobnost pripoveduje svojo zgodbo, jima pomagajo najti notranje ravnovesje in stik s seboj. In kako velika je zdaj ta vajna posest? Predvsem kaj vse obsega? Veliko je enih objektov. Posest je velika 6 hektarov. Jaz rečem mala večja kmetija, kako rečemo, ne? Imava 7 stavb je v bistvu, od stanovanjske hiše do kravje štale, do svinjske štale, do konjskih boksov, do 150 jablan, do vrta, do vinograda, preše, vinske kleti. V bistvu je zelo veliko. We thought it was too much. It seemed like a lot of hard work, but actually now that we've really got to learn everything and made everything as simple as possible, it's actually not that much hard work that you think. Like there's things that really take care of themselves and we have a watering system set up for the garden. So yeah, you have to cut the grass, you have to trim the trees, you have to take care of watering plants and flowers, but it's not as big of a task as we thought originally. Koliko pa je vse to skupaj staro in kako ste se potem lotila prenove? Staro nekje 1950
65, mislim, da je bilo zgrajeno nekaj takega. Imela sva požar pred 2 letoma in sva bila pač prisiljena začeti renovirati. In renovirala pa sva sama zaradi tega, ker v bistvu tudi ne dobiš v Sloveniji mojstrov, ful težko dobiti mojstre. Za kakšen požar je pa šlo? Mislim, koliko hiše je zgorelo? Požar se je začel, jaz sem videla na kamerah, da pač kamere niso delale in sem imela taki instinkt in sva prišla sem in je bilo že vse v dimu. In potem je trend si upal, ne vem kak, v Avstraliji imajo v šoli to, da se učijo, kako se lotiti požara. Yeah, from when we're young, they teach us fire safety, and they always have this saying, get down low and go, go, go. So you know if you're near a fire, you get down on the floor and you travel underneath the smoke. Tako da je trend že pogasil požar, preden so gasilci prišli. Ker nisem vedela tudi, v kakem obsegu je. Ne? Ampak v bistvu je bilo vse v črnem, čisto je bilo pač uničeno. Je bilo. Ni bilo pogoreno, ampak uničeno. Na katere detajle, na katere kotičke v hiši sta najbolj ponosna? Kaj vse sta res sama izdelala in da zdaj rečeta, wow, najino delo? Veliko stvari sva sama naredila in veliko stvari sva tudi starih uporabljala. Meni je ful pomembno, obema je pomembno, da uporabljamo in iz starih stvari nekaj novega narediva, da uporabljamo, da kupujemo novega. Naprimer v kuhinji sva naredila pulte iz svojega lesa. Se pravi, 3 deske smo skupaj zlepili, od spoda naredila avtor, ker so mi svetovali prek Instagrama. Ker to je dosti dobro, ko ti objavljaš, ti ljudje svetujejo. Okay. Za take začetnike, ko smo videli, naprimer. Ne? Prebarvala, vse to sama naredila, potem trend je naredil mizo v kuhinji. And we have so much material here. Like there's so many old tools and old antique sort of things from the farm that we want to repurpose and use for other things. So that we keep the feeling and the history of the farm, but sort of pimp it up in a new way rather than just going out and buying new things that don't mean anything. So we keep the story of the farm within the place. Ker ima več duše, ne? Lastnika sta sama položila tla v dnevni sobi, pri čemer sta uporabila deske z domače kmetije, kar prostoru daje rustikalen čar. Stari naslanjač v dnevni sobi sta na novo oblazinila in mu vdahnila svež videz. V kuhinji sta namesto klasične tapete izbrala tkanino z živalskim potiskom, ki steni doda živahno energijo. Poseben pečat domu dajejo lestenci. Enega sta ustvarjalno oblikovala iz starega kravjega jarma, drugega pa je Gordana domiselno sestavila iz pahljač. Zakonca sta v vsakem prostoru zasnovala drugačno karniso za zavese, pri čemer sta med ustvarjalnim procesom poskrbela tudi za izvirne praktične detajle. In Trent, a ste vi že prej radi rokovali z lesom ali pa delali z njim? Not really. I think in high school we did a little bit of woodworking, but I've always loved the look and the texture of timber. And here we have an abundance of opportunity to use our own timber that we've cut from the forest, and then also reclaimed things from old sheds and stuff that have fallen down. So these old beams that we've repurposed into the bed, the little cabinet I made for the heating system in the bathroom. Yeah, and the more I do, the more I love doing it. V toplih mesecih vrt navdušuje s cvetjem in obiljem zdravih pridelkov. Lastnica grede pripravlja tako, da si olajša delo. Na tla položi karton in pokošeno travo, kar preprečuje rast plevela, ohranja vlago v prsti in ščiti mikroorganizme pred soncem, hkrati pa naravno bogati tla. Tukaj pa vidva torej plešeta v ritmu narave. Ha? Tu jaz plešem v ritmu narave. A vrt je bolj vaš? Ja, moj je, ja. Trend ne ve, kje je peteršilj, tako da. Ko ga pošljem, je tako, kje je peteršilj. Ja, jaz ful rada uživam v vrtu, ne. Delam, v bistvu mi je neke vrste meditacija, ne. Kako se zjutraj zbudim, grem kar v pižami delati na vrt. Res? Ja. Pač ja, pogledaj, kako je lepo, pa rože. Noro, lepo. Samo moj vrt ni tak po slovensko zelo čist, ne. Moj je tak Pač se vidiš, da imam zelo artistični, ne. Malo rože tu, malo jajčeci tam, malo tudi dinozaver, ohro tu, tako da ja, to imam rada. Vidiš, jajčece imam tukaj tudi. Tale kmetija je sigurno nekaj, na kar ste lahko upravičeno ponosna. Kaj pa glede plesne kariere? Kaj bi rekla, da so vajini plesni vrhovi? Plesnih vrhovov imamo kar dosti. V bistvu spoznala sva se, kot je Trent rekel, v tujini, v Biloxi, Mississippi. In v bistvu potovala sva po celem svetu.
nastopala na Broadwayu, jaz kot edina Slovenka verjetno plesala na Broadwayu. Wow. Potem Radio City Music Hall v New Yorku sem plesala, na Japonskem, Tokyo Forum, na Kitajskem smo plesali, kje v parlamentu, kje smo plesali? Great Hall of People. Great in Hall of Beijing. People, v Beijingu smo plesala. Potem jaz sem plesala za celotno kraljevo družino v Angliji in kraljico. And that's a great thing that we have this balance of that glamorous, amazing life on the road, and then we come back and we have this beautiful, natural Slovenian life. Yeah. In zdaj boste še zgornjo Kungoto postavili Ja. na svetovni plesni zemljevid. Točno tako.